Tala falava o tala le tu lama lau le tio polenisia. Ua whaatetele le whaaonga e tangata mai le tolu tau sanga le matua i le tangata siri o na matua o se ainga so ta inga tele vami. Ua whaatele i foe le tau whaaleanga ma le so o na whaaonga o le ngangana i awala e si i tawa atua i le isi tangata e le o fia fia iai, paitai. O mafuanga na o le molianga whaasanga i le sa avea mata i ta i o le tunuu. I le sili le luse fulu tau sanga talua i le sunga tula e pasa i le malia le ngaoi. O le molianga o le faipule o le itu malo o le pa o le fai au tala wha alumaluma wha asanga i le faipule o le isi itu malo. O le mta upule o to tolo le whamsinonga i le vai sana i mole aso fito apelila e wala awai talu le mafu anga o lo tamu fai fo i le loia sili fo. Ua pale atu nei le ofisa o loia sili e titina ese mai ngā luenga whaatino o loia le malo. Il whamtalanga whalawa i tela le ofisa o loia sili lua vai aso taluai. Na tala no ai ile taunu ulo se mta upu soli tu la fono i lungo le laulau ale loia. A mata e loa o na ngalue. Ai leo fato a ngalue ai nei ai tae au wala au nta upu i lumo le whamsinonga. O le tangi lea ai ono le ua vea ai nei ma ministawa onga. Pasanga il taitai le HRPP na ngia mai le fai ungo le tausanga taluai. O le sile na mafua anga o le toe tolo le mta upu le o le tangi a ai ono Alec Fasanga. I le taitai le HRPP. Ai avele avanoa e whaamai ai ngā ruenga ofiso leo leo o whaia molianga. Ai o le tu te e tula iai i le whaamsinonga e peo na liputia. I tala tuli loa man whaamsinonga, o le ata watu e le whaamsinonga le taunu unga o le whaamsinonga tau palo ta muli muli. I le fofonga feta lai o le maota po le parimene o Samoa. E au fia i le whaaleao ngā ina i nei e le whaamsino sili Justice Perese. O le nofo le tu malo whalea li tasi. Le ana umia e le fionga atoe lupe po muli nuku o Nesemo ma tō fia ia vea masui pale mia. Ma le whaalea ngā ina e le whaamsino le tāl sanga le tu te te. Whaasanga i le tu tangi. Tāruele iai se whaafina unga whaasanga iai. Ma le whaamalia ina o le whaamsino ngā i tu e whaamao ni ai le soli tu la fono le tu te te. Tālule ngā luenga na whaatino e pētelo. Na wala aulia e pētelo no whawaenga ma ia ofo atu iai le momolio no whawaenga. E saini i le fono o lo whaia e langolongo i toe lupe i le aso saa a o lumana il pano ta tele lua o lua lima. Ato ai, malona amatu le selau lima sfutala i le fiafi a o lumana il pano ta tele ia no whawaenga ma le wha amoe moe e pano ta tuai no whawaenga ia toe lupe. O le mtawhai oile a le suita wā o lana agent o pētelo. O wha maoni ai mo lianga o toe lupe e au noa mase masal salonga o le whaamsinonga. Ona o whainga whaala atua na whaatino e lana tamo pētelo. Ma solia ai le vaenga iwa wha o le tula fono tau palo talua o sfuiva. O lo ia ile mta upu lea e au fiai a sua ma R. Schuster mo le tutangi, M. Louis mo le tutali, ma DJ Fong, ma vi le ilua, ma i le tu ale loia sili. Le solua se fulul mai sino februari len wha mai ai le mta upu ma tuina mai ai le whai unga o tā uailunga. Ua tōwhia ai nei le tamaita ilo i o katalaina sa polu o Samoa e avem whailau tusif sosoani au au, Assistant Secretary General for Global Operations. E sili el sful lima tau sanga o vea o iam taita e ngā ruenga whaambahu malo i ona to mai whaapitoa. Mai mea tau tupe, whaasosoa no tupe, pūlenga o tangata, o le whaasoa, ma tā upu tau to mai whaona pōnei o whaono tanga, pūlea o le vāna no whai, o ia o se tangata sini ai mata upu SS tau sisio manga. Talua nei na ave ai o ia ma whaaulu le ofiso sulfa inga, ai o le whaaulu le National Human Rights Institution e lutatu o tunu. Ai na ngalue fo i o ia le ofiso o whailau tusi a malo le tau pulenga i lone tona, e au fia ile ave ma whaatonu sinia. Masa ave fo i o ia ma Chief Legal Counsel of the African Caribbean and Pacific Group of States in Brussels. Ole i o atu le fionga sa polu i ona tō whinga te tele, e pe ona tā uailunga, sa ngā lue whaalo ia i Samoa ma New Zealand, mai olo ia umia whailonga maululunga, Master of Laws and Public International Law from Queen Mary University of London, malona whailonga Bachelor of Laws mai University o Aukilani, malona whailonga o le Bachelor of Arts mai le University o Newcastle, Australia. Inisio Tala, o lo tu maulawa le sela walus fuluta la le tupe tongi e tangata e malanga SPE tu ua foi Samoa mai le malaiwa le leifa le ono. Mata ua le official pulenga le malaiwa le leila na itu lau. E tala se ina le lua sela walus fuluta la
O loo whaalawi loa inisi o ofisa whaasalalau. O le teu teunga le tula whonu lua o lua ona o loo whaiaile tutongi mo le tausia whaawau. O le malai wa alele se lau Tala ma le la fonga pa sese le ua iei nei le valus fulu Tala. Mama waile se lau valus fulu ua whaopopo i pa sese o tangata malanga ese ma Samoa. Ai le lua se lau valus fulu. Mai ua whamoutinoa mai fo el pulenga malai wa alele. E na alpa sese la vai tua Samoa o loo la tutongi se lau valus fulu Tala. Wailunga so ta inga tele vaveli po tule moli a yol tama ita itu stala senior le Samoa Observer Marietta Heidi Ilalio. Le whai o whaamtalanga e a whiai le tangata anga o tangata po o le whaamtalanga whaaluma luma. Talo maile sa lua lua sufa o matilo o luono. O le molianga e peona li ipotia le tala mua media na fua mai se tala na tusi e Marietta. O tawai na ave ele ata li o le pale mia le taawale leo leo ele isa na ia e tango iai. O le tala lava le na ilunga le newspaper o ta wai le whaase e atu o le taita i leo leo le vaenga le traffic. I le isi ofisa o le mtanga luenga o leo leo i le umai o na ia la pata i le atali o le palemia. O le tala le na te ena e le Samoa Police and Correction Services malato wha mawina i se wha mtalanga wha alawa i te lelo lato i te te. Mai leo ia i se wha maumaunga leo leo i nā tua inga. Wa to whai le aso lua le vai as forward tula i el tu stala le wha msinonga peona li potia le talamua. Tala na, ol nei tu la mai lo ni tio Polinisia manueta ol mango ne solulu.